dukomeze turirimbira Imana mwanya baba batanga isadaka. Yes. Hahirwa baba mu nzu yawe bahora bagushima iteka, bageze mu gikombe bahindura amasoko. Hahirwa baba mu nzu yawe bahora bagushima iteka, bageze mu gikombe bahindura amasoko. Hahirwa baba mu nzu yawe bahora bagushima iteka, bageze mu gikombe bahindura amasoko. Bwana sifiwe sana. Naza ndirimba kugira ngo abataha basigara dutarame, kubera ko kuririmba bamwe bari gusohoka abandi bagiye ntago ari byiza. Bwana sifiwe sana. Yes. Joni muze dutarame tubwirane amakuru y'urugendo rw'Isiyoni, tuzahurira na Eliya na Mose, tuzahurira na Mose. Tuzamura ibiganza bakiri mu materaniro. Haleluya. Kadusabe bagenzi bacu b'abaririmbyi ba hano Nairobi bahari batambuke. Nabonye mwene data Mandela sinza hari, turamukunda iwacu cyane, baharaze n'abandi bose baririmbyi baraha, dushobora kuzura iyi stage. Twari turi hano kuwa gatanu nimugoroba, turongera turara muri veye, ejo twaraha n'uyu munsi kuva mu gitondo, kandi dufite imibiri nk'iyanyu iziruha ikananirwa, none baze dufatikanye dushira imbaraga hamwe hanyuma duhimbaza Imana. Bwana sifiwe sana. Amen. Abantu barahuze. Yes. Dutarame tubwirane amakuru y'urugendo rw'Isiyoni, tuzahuriramo na Eliya. Joni muze dutarame tubwirane amakuru y'urugendo rw'Isiyoni, tuzahurira na Eliya. Nimudahuguka turakomeza. Ibintu byose mu materaniro nitubisangira twese tukabihuriraho mu materaniro, nta kibazo na kimwe tuzogira. Nidusangira indirimbo twese, tugasangira ijambo ry'Imana twese, tugasangira igisirimba twese, ibintu bizogenda neza. Iyo impamvu tutari muguza nuko bimwe tutabisangira, duhurira kuri bimwe ibindi tubisangira. Abayoborwa n'Umwuka Wera nibo bana b'Imana. Imana ibahe umugisha. Yego. Tuzo tubisangira byose. Mande dusubiremo. Joni muze dutarame, hey tubwirane amakuru y'urugendo rw'Isiyoni, tuzahurira na
tubwirane amakuru y'urugendo rw'isiyoni tuzabona. Yes. Hallelujah. Adui zangu wamenizunguka, wataka kuniangamiza, wamenitegea mitego mingi, wanawinda roho yangu. Adui zangu wamenizunguka, wataka kuniangamiza, wamenitegea mitego mingi, wanawinda roho yangu. Adui zangu wamenizunguka, wataka kuniangamiza, wamenitegea mitego mingi, wanawinda roho yangu. Zaburi kiganza gutyo. Adui zangu wamenizunguka, wataka kuniangamiza, wamenitegea mitego mingi, wanawinda roho yangu. Baba, Yesu nipe, Baba, Yesu nipe, Baba, tuzamura ibiganza. Hitwaje gutarama se, ababishoboye baje gutarama bahaguruka turamye Imana tuyimbaza siko. Tuzamura ibiganza bamwe barikiri guhaguruka. Haleluya, haleluya. Ongera bizamura bihetse cyane. Nishimiye kubona nanone Frank na Alex duheruka mu bitare ubwo narindi iri iwabo. Muranyangana nanjye ijwi ryanjye ryagiye. Iyo tuba twagiye mu Nyakenya nibiba byoroshye siko, ariko turakora uko dushoboye turamye Imana sibyo. Amba hafi uruta umwambaro nambaye, amenyera kure ibyo nibwira. Amba hafi uruta umwambaro nambaye, amenyera kure ibyo nibwira. Amba hafi uruta umwambaro nambaye, amenyera kure ibyo nibwira. Amba hafi uruta umwambaro nambaye, amenyera kure ibyo nibwira. Amba hafi
Mandela ndamukunda cyane. Undi ndirimbo y'ibivuga ngo amavio sakuka namushize hejuru amavio sakuka namushize hejuru ninde wasa nawe isi cyangwa ijuru ninde wasa nawe isi cyangwa ijuru amavio sapfukame namushinzwe hejuru amavio sapfukame namushinzwe hejuru. Barikiwe sana. Tugiye kuririmba. Vuye kuri iyo ndirimbo. Zamuka musa kuri iyo ngiyo. Zamuka muceceke. Tuze. Subira. Tuzamuke. Ninde wahagaritse izuba mu kirere ninde wategetse ukwezi kuriya mureba inyenyeri akazisasa iyo mwisanzure nta wundi nsangari wowe Yesu ushime hejuru ninde wahagaritse izuba mu kirere ninde wategetse ukwezi kuriya mureba inyenyeri akazisasa iyo mwisanzure sasa ari wowe namusigwe ninde wasa nawe isi cyangwa ijuru ryose wasa nawe isi cyangwa amabia zose namushime hejuru yose amabia sapfukame namushime hejuru. Tuzamure Imana ibiganza. Hallelujah. Mande. Si ubwa mbere mvuze ko mukunda. Subira uzamukeho kandi. No ushiremo base. Kubitiremo base. Satawe mwisi cyangwa mw'ijuru we ninde wasa nawe mwisi cyangwa mw'ijuru amavio sapfukame namushime hejuru amavio sapfukame namushime ninde wahagaritse izuba mu kirere ninde wategetse ukwezi kuriya mureba inyenyeri akazisasa iyo bisanzure nta wundi sasa ari wowe namushime ninde wasa nawe isi cyangwa ijuru ninde wasa nawe isi cyangwa arasubiramo igitero n'amararirimba indi ndirimbo ivuga ngo utarigeze kumenya icyaha siko Bwana sifiwe sana. Nitumara turirimbe sebeni ngazi ngahe dutambira Imana nayo yafuze nishimiye yafuze ndabakunda turabakunda iwacu kubera umwete mugira wo gutambira Imana no gukorera Imana Imana bamugisha turabaha akanya no kuwa gatanu hari vie kuwa gatanu hari vie tuzoveta subiramo usubiramo igitero numara turirimba utarigeze kumenya cyane tumara gutanga umwanya turirimbane namwe
turaririmba gusa ngo ninde wasa nawe Yesu, ninde wasa nawe mw'isi cyangwa mw'ijuru, ninde wasa nawe mw'isi cyangwa mw'ijuru, we amadiyo sapfukanye namushimwe, ninde wasa sabura ibiganza byawe, ninde wasa nawe isi cyangwa amadiyo, sabura ikiganza cyawe niba wishimira amabi yose, namwe muzamura ibiganza dufatikanye yeme, amabi tuzamura Imana iriga amabi zarayirarite, ninde wahagaritse izuba mu kirere, ninde wategetse kwezi kuriya mureba, inyenyeri irakazisasa iyo mwisanzure, ntawundi sasa ari wowe mwami ushimwe hejuru, inyenyeri irakazisasa iyo mwisanzure, ntawundi sasa ari wowe mwami ushimwe sisi wabadilika, yeye ni yule yule jana hata leo, Mungu wetu ni yule yule, amini neno lake halilo sema nawe atawia, ni kweli atatimiza, ijapo sisi wabadilika, yeye ni yule yule jana hata leo, Mungu ni yule yule. Amen. Hallelujah. Umuririmbyi mwaririmbye. Amen. Hallelujah. Aravuga ngo gukora umukoro utari uwanjye ni ugutsindwa. Koresha icyo wagize gute? Wampamagariye. J'aime bwiza ukuri. Conflit de génération. Nishira mu itorero ibintu bizahura. Jewe ubu ngubu ikintu naniga. Ndabivuga nyine ariko nkuyeho mikoro. Amen. Kindi ukuntu mupasiteri ashobora kuganya abakristo. Niyo ntuze ndimo. Bimaze nk'igihe kitari kigufi. Kuko tumaze igihe kinini cyane mu rusengero. Amen. Ariko birashoboka ko umuntu ashobora kunyerera hano. Tibishoboka se? Birashoboka. Umuntu ashobora ijambo rishobora kumucika hano. Umuntu ashobora guhura n'akandi kantu hano. Mureke mbabwire igituma mbivuze. Nigeze gukura imatera mu rugo iwacu. Patrick ni umuhamya, Blaise ni umuhamya, tuza ari hehe, Rugamba ni umuhamya. Rugamba hashize nk'imyaka nk'ingahe tutabonana. Twarushe tuzita ngo ministeri karagura imatera mu rugo kubera ko babinyimye ija gutira ikirengeta handi. Mara amezi 3 turaruha tuzita izina tuzita ngo ni ministeri karago. Barabizi. Ariko zategwaga niki?
nuko umuntu ashaka kubaho mu buzima bwo gusabana n'Imana. Buriya umubyeyi ni mwiza iyo agufasha ku kintu kikurimo. Amen. Ariko kandi biragoye ko umubyeyi agukura kandi mu kintu kikurimo. C'est pour cela que les Américains, abanyamerika nibo bantu ba mbere baza batoza abana babo mu mpano. Akiri mutoya yamubona gutya gusa afite microphone cyangwa afata agati gutya akavuga ati uyu nguyu mubonye mu impano. Ugasanga umwana muzogende murebe ku ma YouTube, abana ba mbere b'abanyamerika usanga karirimba muri stade y'ibihumbi 20 karirimba ari akabebe le bebe akabebe karesha nk'uko. Ariko twebwe cya kintu kikurimo ugasanga kabara gifufika je ku ishuri higa mate higande je ndi umubyaza. Yes, nize nursing ndi umubyaza, nabyize muri secondaire 5 byiga 3 ans muri kaminuza. Nta kintu na kimwe gishobora kunkomplika. Amen. Ariko kozikiraka nk'amezi nkarindwi mu myaka ishize. Amen. Ariko iyi conflit de generation ishira, abasore baza gutarama hana kaza, baza gusenga kaza. Ndababwiza ukuri, ushobora kuganya public bidaciye mu masengesho, biciye gusa mu buryo bwo kwegerana n'abana. Wagize ngo urusengero rwize ni ururimo abasaza gusa guteze babasha kuzina se. Ariko iyo turirimbye ngo kwa data mw'ijuru taubabara kwa data mw'ijuru turi kumwe na twaraye hano twarangiza tukabyina igisirimbo umuntu akanyerera. Yego hari abazabikora nyine bumwe batari mu umuhungu uzubyina igisirimba atazakora amasengesho, il est farceur. Nukuri kavu nayimaze nk'imyaka 12 ndakubwiza ukuri. Hano hari abantu babizi banyishire kaminuza y'idolari 500 ndayirangiza. Ikintu kimwe discipline. Hano ntiyasabwa ibintu byinshi ngukanike no discipline. Kazuva mu rugo kaza kurara hano, ariko uzorara iriya nurangiza uze bite. Turi batoya tugomba gukurikira ibintu. Nabo twatujana barabizi. Jewe ni gucya. Nyuma ya gucya tushobora kunjana amatambi sino kwemera kabisa. Urankura mu nzira naboneye mu mugisha. Arimo Frank uyu muhungu uyu nguyu yambereye umugisha mu buzima bwose. Ati gute maze amezi 3 Kigali nuyujeje bundi, ariko yambereye umugisha kubera iki? Twarahuje nyuma y'ibi ngibi nta kindi gutese. Ni igitaramo ikigali hari abahungu baririmba bafite umuhogo, abantu twita abatekinisiye. Akubita gutya ukumva ni umuzungu nyine kandi atari wari umuhungu wo kundondoswa. Ariko ndababwiza ukuri sinzi ikintu cyandukonekise nawe. Frank ndakubaha papa, ndakubaha. Ejo bundi nuriye indege biciye muri Frank nura mugabo. Ugomba gukorera Imana, udafite ubujyajya. Naho kuzana ugashika ugasakuza mu ikanisa tuzahure. Yo barumenye yuko ushobora kubera umuryango wanyu umugisha wewe biciye ahantu hano, ntabwo wo kwitwara ukurimo kwitwara. I Kigali hariya muri Foursquare. Bwana sifiwe ni amen. Haleluya amen. Sindumva umuntu usakuza mu ikanisa ni hano. Bite uzuko ushobora kuririmba uri aha ngaha ukurira indege. Mwitware neza kambabwiza ukuri. Nudasobanukirwa hari abahungu biwacu bari hano basha naje nimutava
jewe narasenze mbabwije ukuri nabwiye Imana ngo Mana uyu murimo wawe nutawumperamwo umugisha nzawupfiremo upfiremo sinshobora kwemera ko nshobora gukora nk'abandi nta n'uwo ndeberaho uwo ndeberaho gusa nisunga Yesu narangiza nkaja muri repetition Frank akaturepetesha tukaza usabwa agacuranga tukaririmba tugasenga sobanukirwa n'iki Imana yaguhaye amen uve mu gititi hano hari abahungu b'iwacu twabanye kuva mu mibunda na hehe hari uwambwiye ejo ngo ngese bino bintu ngo Alex ngo byaje gufata ndamwe ati se muri musingi akazabona ko nakazavuza ingoma byarafashe ariko bihura na discipline ndakubwisha ukuri nutagira discipline mu rusengero ntahuzaje amen kubyina igisirimba nta kibazo yewe jewe ngabariya twigeze iyo ministeri Karago narimbabwiye twigeze kuyikora amezi 3 ashize ababyeyi babyanze bakaza bakinga ngashona igipango nkaja kurya ngakomangira mukecuru ibi bintu wari France zo kubwira amakuru no namukomangiraga ariko nyina w'umuntu ni sawa mama wawe mwumva ya makuru kindabwira urubyiruko bagenzi bacu nyuma yo kujiriya gucuruza tiens devoir ufite devoir yo gusenga kwanza kuratinzwe n'icyaro gute uri mu kuja gucuruza n'iki Imana yaguhamagariye mugende mu bibazanye kandi witonde ubyiyumvire neza numva utabyumvise neza ubaza Imana ngo Mana wantumye gucuruza cyangwe ni ishuri ndikomeze cyangwe ni irindi mbikomeze cyangwe ni ikindi mbikomeze numara kubihishurirwa uzamenya umukoro wawe gukora umukoro taruwaje ntabwo nugutsindwa oya koresha icyo wampamagariye numara kumenya icyo Imana yaguhamagariye uzoyoboka inzira nyakuri itakuvuna amen reka ndangirize kuri iki rero n'uwarambiwe yihangane usanga ko hari abo nanubaka hano amen haleluya mureke mbabwira kandi ariko abantu baba kamera timukaza mukatutundu nimba umuntu avuze ikintu muzamutangizanya n'ijambo ryacu kugira ngo ibe logique kugira ngo abantu bumve ariko bya bindi byo gufata akantu gato ukagacamo kugira ngo abantu barebe ikintu bakurikiye message ya kantu wanditse ndakubwiza ukuri nimba atari umuhamagaro wawe bizakugiraho ingaruka nabyo ubifiteho inuzi ubifiteho urubanza reka mvuge kano kantu nimara ndangiza iwacu uzeya yapfuye nkiri muto nari muto kabisa ariko ejo bundi twagiye igoma na Frank biciye gusa muri we uyu niwe nzira Imana yanciriye umuntu agira umuntu zari bifashe imyaka 4 senga Mana we ese uko mpfiriye Bukavu bite ko ntinzi Bukavu ko numva ndabigwe n'ubuzima bw'Ibukavu koma la situation Imana ica muri bideri muri corona yari iheruka jewe mu rugo ndacika corona yari iheruka muri iyi minsi yari ishize bari bakubise abantu muri guma mu rugo mu turere tumwe ibutare badushira muri guma mu rugo hari sangapi nguba uriya twari kumwe je ndabacika ndababwira ati ngiye mu gitaramo Bukavu nashitseyo ninjira ihudu abantu b'Ibukavu nagiye kwa 4 bambona ku cyumweru noneho nansengera ikintu kimwe nambwira Imana ngo Mana kubera ikiza nyinjira nyungwe ngiye mu rugo nashika umutima ukaka kubera iki ukongera kandi ukansubiza Bukavu nshaka gukomeza ngumenge ndiriye kugira ngo njane na Frank mbe ancira inzira uko gusa nasenga kugira ngo Imana incira inzira gusa impuze n'umuntu wanje senga Imana iguza na mugenzi wawe muhujije noneho mwumve bino bintu mutegere umuntu uri busakuze yihangane jewe takwintuza urusaku nimvuga ikintu wakoma amashu yakome urangize unkurikire amen ndasenga bwira Imana ngo Mana kubera ko ukomeje gutinda muri ibi bintu nukubera iki
imana ndaririmba ku cyumweru. Pastor Evangeliste Bideri niwe wari umuvuga butumwa i Bukavu. Noneho ndirimba ivuga ngo Ebeneza mana waratuzahuye. Aranyerekwa. Nari imfubse kabiri gupfuka kabiri ngenda nkagera hano muri migration ya Kigali shaka kuja hanze ku butumire bw'abantu kabiri biranga bimare kwanga. Noneho arambwira ngo sha ngo ndakubonye. Nigeze kubabwira ku makuru ayo makuru. Ndakubonye baraguhambiriye. Noneho uje kwinjira Nyungwe abahantu haba ibihuru by'intuze majani chai chai. Noneho arambwira ngo barahagutegeye. Mana we ushinge ko haye abantu bamwe ibiyo. Noneho arambwira ngo ngiye kugusengera ibintu byabihambuke, ibintu byabihambiririye hano. Ambwira n'utundi aratumbwira n'ibyanje nawe uzashaka ibyawe. Harangije noneho icyo nkundira Imana aravuga ngo ngiye kugusengera uva. Nabati urambonye. Yansengeye ku cyumweru kuwa kabiri. Nyuma y'iyo ndirimbo ni naho naboneye tike kunza nama nkonkoboka Nyungwe ni Kigali. Duhurire n'uyu wacu kujya hano. Twahuriye harahandi fura ahandi zama bifata simbabwiye ibindi biraha. Message yanje ni iyi: wahamagawe nande, kurakorera nde, ufite iyihe ntumbero, ufite iyihe ntumbero wa mugabo? Tumbira Yesu niwe gisubizo cyawe. Niba waranacitse n'intege zuka. Yesu ni umunyembabazi. Kubera je ukuntu urasobanukiye ibintu by'Imana n'ukuri babwisha ukuri ndi imbere y'Imana hano Imana yanje indutira. Amen. Rero mukomere hano si habi, hano wohagirira umugisha. Si habi ni heza. Bibaza Imana. Dukomere Imana amashi. Amen. Hallelujah. Zamuka rero turirimba ka kantu dusubire mu gitaramo n'amamba ha microphone ko message nari mfite irarangiye. Amen. Komeza turirimbishe ngo Ebeneza wari wivuze mu kanya. Ebeneza nitumara tuze kwinjira muri gahunda. Kutingi manene avumile kutingi manene avumile kutingi avumile
Ongera uzamuriro kavorime kubera ijwi ryananiwe. Yeme tuzamura ibiganza. Haleluya, haleluya. Turinjiye mu gitaramo. Urabyemera ubyemeza umutima wawe ko indirimbo zogira icyo zindura ku buzima bwawe? Birashoboka, biraterwa nuko wabyizeye muri nuko wabyake. Dukomere Alex amashyi menshi cyane. Ubuhamya ndi bwari bwiza, atanze impuguro nziza. Imana ishimwe yamugejeje mu ndege. Uri buce tuza nga saa 8 z'ijoro none twari twiciye ko twari ahantu hamwe. Yarambwiye ngo je ningera mu ndege nkozosinzira. Gutumare tsa ndamubwira ntago usinzira ugiye mu ndege bwa mbere ntibikunda. Ntiwosinzira kuti ufite amatsiko menshi n'ubwoba bwinshi. Ngo yaye ngo arasinzira. Sawa, turabyutse turagenda ngo tugere mu ndege gaturicaye turahaguka. Sinziraga. Alex dukunda kumwita mukongomani. Mukongoma sinziraga. Yamasha mwidirisha na telefone. Yamagira gutya. Tuvi Kigali turinda. Haro twageze indege kubitana n'ibicu. Isanga ijubanganye gutya. Nama mbona ko yika. Ijwi ryanje ryatakiye kure. Kirugora wanawasha kunyumva. Ijwi ryanje ryatakiye kure. Kirugora wanawasha kunyumva. Imana birashoboka ko muri famille wacu aho mvuka birashoboka ko ari umuntu ushobora kuba arageze mu butayo bwa kure. Ubutayo murabyumva bwa bundi bubi bwa kure. Bana sifiwe. Ndio kunda kubwira abantu iki kare nigeze kuja ku ishuri muri interna nta kiyiko nta sahani nta matera nta nifomo nta kintu minervare nta n'ikintu na kimwe. Urumva ngira muke arabizi Imana igumugisha nta kintu wabe na kimwe ariko nari ntwaye Yesu Kristo umwana w'Imana. Nari ntwaye Imana niyo haba munsi y'urutare ukomeye cyangwa mu mihanda ibinyabiziga n'abagezi tuza kubwinshi ibisiga bibasha kutumva tuza kubwinshi ibisiga wibuke baritimayo atakaca tuza kubwinshi ati ana yazara kurusoma
nayisohoye mbere ko nyisohora nari nyimaranye imyaka ibiri igihe cyo kwizora gitaragera wanasifiwe sana ngo ngere muri interina ninjira nyine buforoderi kuko nta cyangwa umwana kimwe nari mfite kibasha kunyinjiza ngo mane ninjira rero mu tipu umwe mu jama wanje turaja mu kigo ikibungo ko nabaye ngira umwana mutoye ndagenda mbwira ati wewe mubwiraga mpuri hayo sino yivugira hano n'ibindi birebire bimeze gutya yambwira ati icare dutegereze iki Imana izakora kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane ukomba mu kigo sindishura habe n'ikintu na kimwe nari ndi mu butayu butarimo amazi ngo bigere kuwa gatandatu haba igitaramo cya worship team mu kigo bigere kuwa gatandatu tuja gutarama ngo tugere mu gitaramo cy'abanyeshuri cya Imana Materi na Animatrice bakundaga Imana umwe ari umudive Animatrice ari umudive Animateur ari umupene Pentecote ADPR n'abadeperi ngo tumare baratarama nanje ndira mu nguni n'amarira menshi n'agahinda kenshi nagize gutemana kuva kera mama ngo Frank arano mu mwakanya aririmba mu mwakanya aririmba sinaringiye nari kurya nkarira kuki umuntu gwazajya kubera ko yishimye ukagira na apeti ukajya ufite isahani ndayo gana umugoro batata ijwi ryaje ryatakiye kure irubaba maze we turabarambiye tugiye gusoza dusirimbe turataramba ngo dutarame amateraniro agenda neza ngo dusohokane materetsi ko ndakuze mu banyeshuri nanditse kutarimo waje kudutaramira gusa ariko urataha waje kudutaramira urataha toyenda umunyeshuri wahe hano gute mubwiye amakuru yose kubera ko Imana yari yamukozeho muri uwo mugoro arambwira ati cara uzoza kubaza umubwira ze hambaze Imana sukumbizigira ngo buce mu gitondo mu materaniro ya mu gitondo no haza gutarama gusenga headmaster cyari ikigo cya Methodist headmaster aza gutarama iwe ningaho ndanubwo yakundaga ikanisa cyane inzira z'Imana n'ibihumbi kugira ngo tugirire neza inzira z'Imana n'ibihumbi kugira ngo tugirire neza imigambi nawe turamusheganya headmaster turamusheganya ngo tumusheganye gutya sokisha bimeze bite mubwira amakuru yose arambwira ati wewe genda ujyana ngo buca arampamagara arambwira ngo nsaba ibintu bitatu ushaka je mu buzima bwanje bwo kwiga ndi umwenjeniyeri narangije umwaka ushize mu kwezi kwa mbere ubwubatsi narangije kaminuza umwaka ushize mu kwezi kwa mbere uko tubitsa mana ntihariye hakomeye enjeniyeri wombikira cyo kukubakira inzu ngayubaka kandi ngayuzuza ukayitahamo wamba nico kubaka umutima wawe nk'ugarura Yesu Kristo ngawubaka ukuzura ako niko kazi no mu buzima bwanje bwo kwiga bwose muri segonderi siza niga nta mukungu uri mu matwi yanje iyo nkeneye kwiga neza ngafata bien nafata ekuteri ngashira mu matwi ngashiramo musabwa cyangwa beya cyangwa nzungu cyangwa mbangutse kaburuka imibare yari yarananiye mibare kuva ico giye kugezana n'ubu kuva ndangiye kwiga kugeza ubu nyine sindatsinda imibare kuva mbayeho ubuzima bwanje sindayitsinda nubwo ibyo twiga ari imibare itandukanye n'aya mate mwese muzi mwaciyemo
jewe nashatse X kuva navuka kugeza n'ubu sindayibona. X kugeza n'ubu ntiraboneka. Bwana sifiwe sana. Yewe arambwira ngo nimusabe ibintu bitatu. Ndabwira ngo ikintu ca mbere mfite agatelefone hano gato ya kamatushe. Aka gatelefone ndakaguha. Ndaguha na simukadi. Nari mfite iPad, arutuba iPad twabaga kera dutoya twajaga mu ekuteri. Ndabwira ngo usigirize ekuteri na memory card na iPad. Zikifra zo gutaramira Imana. Ico ngicara kinyemerera. Ikindi namusabye yambwiye bitatu musaba bine. Nariyongeje kwa nari namufashika. Icya kabiri ndamubwira ku cyumweru gisubizo y'ikibungo yagiraga igitaramo dimanche muri restoration. Ndamubwira ngo uzunyemerera ku cyumweru nimugoro kuva nabo sinza nk'inzoga nta manyanga ngira nta rugomo ndaki. Usumbaga usha ku cyumweru nyuma ya saa 3 tuvuye hano. Je gutarama muri gisubizo nindangiza ngaruke. None haranyemerera ikibazo ikibazo kikavuka. Mwana yabaye bandi, mwana yabaye ndazabona diplome. Hari mu gatandatu ndazabona diplome. Icara kinyemerera kinja gatatu muri class abantu bize habayemereye kwicara abantu babiri kuri pupitre. Siko yabimeze kuri pupitre. Ndambwira ngo je ndashaka kuzoza nicara turi batatu kandi ngicara hagati y'abakobwa babiri. Hebizi ko mubiseka. Hallelujah. Muzi impamvu nabimubwiye. Naragiye murabizi mu bwubatsi ndabakobwa benshi babarimo. Ariko twiganaga n'abana babiri twarimanaga muri worship team. Ndabafata abakobwa. Ndabwira ati impamvu nabimubwiye iyo byageraga saa 4 ni ikintu Imana yari yarambwiye. Byageraga saa 4 umwe yicaraga ha undi akicara ngicara hagati. Umwe akaririmba soprano undi akaririmba alto naje nkaririmba tenor. Tugatarama. Nyamara Imana niyo yonyine ivuga bikaba. Omare cabaye igicaniro twagiye kurangiza 6e umwaka urangira. Dusigaye dukorera amateraniro saa 4 muri refe aho twariraga kubera ubwinshi bw'abanyeshuri. Byaravuye mu bantu batatu. Ikindi cyakane namubwira ngo sinzosubira gusangira n'abanyeshuri. Zoza njya kujya kuri table z'abayobozi. Kandi tarumwe abandi banyeshuri twajyaga umubaga ibishimo. Mubaga bitogosheje bitanahiye bitameze neza. Bamubwira je nzoza nije umuntu wamaze imyaka 2 njya kuri table y'abayobozi ndari umuyobozi. Bazaga batora mandikazi kansangaho undi kazi kansangaho. Bwana sifiwe sana. Maze kugira izo ntambara kubera kuja gutarama ndasoje. Ngira Imana ndabwira ngo Mana ikimenyetso niba uzi ko nzobona diplome. Niba uzi ko nzobona diplome. Uyu mwaka sinkarenge mu banyeshuri 10 ba mbere. Bwana sifiwe. Ndabisengera. Igihembwe ca mbere mbo wa 8. Igihembwe ca mbere kiya gifite chapitre ngeye. Siko mbaye wa 8 mu gihembwe ca mbere. Naravuze ngo sinzorenga mu ba 10. Bimeze biti. Nibigwira mu ca kabiri. Nico gituma nazatinya nawe isi yose yahinduka. Imisozi n'abayo ikashimurengeri. Imbaraga z'abantu zigeraho zigashobora. Uwiteka ubushobozi bwose. Icya kabiri mbo wa 4, icya gatatu mbo wa 4 kuri diplome mu kigo nzando wa 5. Ndazifite muhira izo dokima. None ngo amanota ngo asoke bana ku rubuga rwa famille ko barashushura. Baravuga cyane. Barambaza kandi uko nayabonye izi kameraga twe tuba kuri social media iri wacu. Uzumenya guko upanga ibintu zawe neza. Wewe bimeze bite kudavuga? Harimo abadirecteur b'abanyeshuri abadirecteur b'ibigo.
ndababwira ni mundebere nje byananiye kubireba kugira ngo mbaheme gusa kandi nari mbizi kugira ngo babone icyo Imana yakoze. Mundebere barandebera hari wasubiye kunyandikira ngo tavyo mwabonye mumbwi Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Biragenda birarangira niga kaminuza umwaka wa mbere ndunzwe n'Imana kaminuza nishuri Imana niyo yanyishuriraga. Bwana sifiwe sana. Ku mwaka twishuraga 600 gutyo z'amanyarwanda 600 niga imyaka 3 civil engineering muri kaminuza y'Iyerika ndayirangiza. Je kuva na uyu wacu yavuze ngo ni umuganga yize ubuganga jewe sindurira igikwa n'umunsi n'umwe na stage bayikoze naje hano muri Kenya mwivuga butumwa ubushize ubwo twari turi hano nasize abandi muri stage sindurira igikwa n'umunsi n'umwe kaminuza ngo irangire ndaza nijira. Hallelujah. Haje musa iyi ni inshuro akangaye tugendeye mu ndege inki ya gatatu ubwo ushiremo na ale na retour kuko ndabwo turaza ngo dusubire n'imodoka standard ubwo ni standard cyane. Nahereye ku ijambo rivuga ngo ndi mu bantu bageze mu butayu kure hashoboka ariko ndi no mu bantu bagize umugisha bivuye ku Mana kure hashoboka kandi haracakomeza biracakomeza. Abantu bakurikira social media zanje nkunda gukoresha ijambo rivuga ngo ejo ni heza, ejo ni heza. Uzufata n'umwanya wiyaturiraho n'amagambo meza. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Mwana w'umukobwa mbakazi ngo buce turagenda nja gusinyaga kontra nicaye muri biro bene izintebe nyine bene ziremereye yangiza wicara ukazenguruka aha ngo mare ndicara none igitangaza ngo nicare baza bigeze byagera nga saa 4 ndi mu kazi kama mbona abacu baraje ba Bosco muri kampani y'abandi duturanye n'izindi bakama binjira babuzuzwa haba harimo umukiriya yaba atarimo se basha ndi mu kazi yasoka Dismas akinjira ko baruzuzwa yasoka undakinjira ndakubita iminsi 2 3 4 sanga si ibintu zanje pamagara boss nawe hajya barabwiye nguzonga amafaranga angahe arayambwira ngo ndahe ndasenga ngo mare gusenga fata business nyishira hano fata n'umuhamagaro ngushira hano kumunzane ngani mupezanye mupeze turebe igifite imbaraga kurushikindi taza kumena amavuta taza kuyuba mushire kumunzane mbona umuhamagaro uracafite imbaraga hamagara boss ndamubwira ati yewe akira ibintu zawe je ndacari mu gitaramo ndacari muri business ya Yesu. Bwana sifiwe. Aba bacu baza amakuru narasohotse ndaryama ijoro rimwe ngo buce mbona igitangaza cy'Imana ngo buce kandi umbona ikindi uko turava hano hari ahantu tugiye nituvuye tuzoje no hirya mu bara bucaga gukiza kibiriya iriya bazabita ngo ni Dubai n'ahandi hirya yaho kuvuga Yesu. Bwana sifiwe. Kubera iki? Kubera kuramya no guhimbaza Imana. Dufite ubuhamya bwinshi twobabwira kandi bugafasha imitima yanyu. Bwana sifiwe. Tugiye gusirimba ubuzima urimo ikibazo ufite uburemere coba gifite uko coba kingana kose. Amateka y'ubuzima bwanje ni maremare yarahindutse ku rwego rushimishije. Bwana sifiwe. Uyu mukozi Imana mwabonye hano yaranyadikiye nije yabwenje nambwe ati ndagushaka tujane muri Kenya. Bwana sifiwe. Ndi umuntu ugira ishaka ry'abandi bantu sinza iyo ngize Imana ngabona hari iki Imana impanza numva ari uwo twogisangira. Harabimbwira none ngo tugume kuganira numva wacu afite ifaranga nyinshi. Iwe na Kevin utwavugana ngumva bafite ifaranga nyinshi bafite utuntu. Wacu tuzatutuka ngo n'utuntu. Bafite utuntu. Ndamubwira ati yewe none ko ntazansiga musabwa kariwe nimero yanje zomugira gute tinda kibazo musabwa naza ngo tuganire na Alex sanga ntarurira indege. Alex yageze i Kigali turamwakira je ngunda baririmbyi babanyamwuka ejo bundi nabwe hano muri Venda babwira ngo niba uri umuririmbyi
ukazuza mu materaniro kubera kuri buririmbi cyangwa ukazuza mu materaniro kubera ko bagutumiye, hari aho utaragera. Niba muri abaririmbyi mwegera igitaramo mwijire mu materaniro. Imana arabahamagaye ngo mubere abakristo umugisha. None se murabahunga impano mwahawe zibe zikimaze iki? Kunda umuntu ukunda amateraniro. Alex ngo agere Kigali turahuza turabata, ndamubwira ati sha ngiye kugufata ukuboko utamikise isi naje kuri uwo murimo birangire. Eric ndamubwira none ntekereza wacu Alex mukongomani ni hakivi Bukavu na Kigali ntarayimenya nta makuru. Kigali unyine uzamubona yacanganyikiwe mu mujyi, ibintu akazamamagara kuri telefone akambaza iki kimeze gutezeba ni gutya na gutya. Umunsi umwe ndamubwira ngo tugiye kuja muri Kenya kandi turagenda n'indege yamafata mutaza kundeba tebera kuri telefone. Bwana sifiwe sana. Na mwene data, Imana ibaho kandi irakora kandi iragukunda, uriho kubw'umugambi w'Imana. Bwana sifiwe. Muri iki gisirimba tugiye kuzina, ndakwinginze ngo nje mfite ubuhamya bw'abantu benshi, abenshi cyane nabo kuri YouTube tuvugana nabo. Reba umuntu gufashirizwa online, umuntu mutari kumwe. Ejo ndari umuzungu wamamagaye uri mu Budage, aramamagara ari kumwe n'undi mugabo w'umunyamurenge, baramamagara. Uwo muzungu ampamagara arimo kurira. Ndamubwira se byagenze gute? Ngo simba numva ibyo waho uririmba, ngo ariko ukuntu umeze n'ukuntu mba nkubona n'ukuntu yemeze. Nawe re nafashijwe kureba gutyo gusa yabona muvuma ziri ku gatuti niki agafashwa. Dufite ubuhamya kandi atari ukubwiriza, sindi umushamburizi, siza nerekwa, gusenga Imana gusa no kwizera Imana. Wizera Imana muri iyi ndirimbo y'umukunga, Imana irakora ikintu gikomeye. Imana wamugisha curanga umukunga. Yesu ashimwe cyane. Amen. Murambabarira sinkunda kuja kuri rutari cyane ngo nake microphone. Ndabeshe mwari mwahambona singira ibyo ngibyo, ariko iyo bibaye ngombwa biza bikorwa siko. Bene data ndabakunda cyane kandi nabo barabizi. Nikimenye ndi mu bantu bagiye kubatega, kandi ntabwo nari nabibabwiye ko nza kubatega, ariko banejeje cyane uyu mugoroba. Hari undi muntu woba wafashijwe kubera bene data? Oya, mureke kwikiriza mutabitekerejeho. Uwafashijwe nazamura ikiganza. Zamura ikiganza umuntu wafashijwe. Imana ibahereza umugisha. Aba bantu batubizemo iby'umwuka. Muri kumva? Tugiye kuba bibamo iby'umubiri. Muzi ko batakaje imbaraga nyinshi. Timuri kubona ko bari kuruha bagakubita amasinyare hariya ngo amazi. Kuriya barushe kandi guyu ni umubiri uzuruha. Murabizi ko umubiri uzuruha. Umubiri uzuruha, umubiri uzukenera amazi, umubiri uzukenera amata, kubera ko ari umubiri. Rero nkuko muvuze ngo mwafashijwe, tugiye kuba bibamo iby'umubiri, kandi ko ndabona mufite umutima mwiza, murabikora neza cyane. Siko bimeze? Je ndabagurira litiro 4 z'amata. Hanyuma rero ni mukore mudukapa aho ngaho, n'abandi bakore muri za M-Pesa, muzana amafaranga muyashira aha ngaha. Tubagurira amata, tubagurira amazi, bafite amafaranga pe, bafite amafaranga bo buzikorera. Ariko tugabana umugisha nabo. Ese icyo kintu kirumvikana yemwe? Cyangwa navangiwe? Imana ibahereza umugisha. Ngaho ni muyazane hano, nta korasi ntaki, ndatanga microphone mumaze kuzana amafaranga hano, tubagurira amazi. Murayatanga cyane kuko nibyo umwuka yatanze. Imana iguhereza umugisha mama. Imana igumugisha cyane. Mbarikiwe sana. Mugire hanyuma bakomeze ga M-Pesa, agira umpereza M-Pesa. Mufite M-Pesa? Alek, ngwino utange M-Pesa yawe hano. Pastor atangiwe. Yeah.
ni 079 15 11 207. Reka nsubiremo. twashoje mubarikiwe sana. Reka tugushimire, reka tugushimire. numara unasenge Mbango Sarakoze akoze igikorwa cyiza cyane. Ni umwuka wamuyoboye mu by'ukuri twari ko tubivugana n'ubundi hariya ko baranywa amazi nka kurya kwe, ahubwo twabashakiye arya manini hano twayabuze. Twagiye ku maduka, twavuye hariya twavuganye nabo ko tuzana arya manini, noneho ngo tugere ku maduka turayabura. Twari dufite amafaranga yo kubagurira amazi manini turayabura. Hanyuma rero ibisi ku nyungu z'abangaba, umugisha n'uwakoze, umugisha ntabwo ari uw'abangaba. Nari nshatse kuvuga ngo muzobyitoze ribihame ku nyungu zawe, rizobihame, kuko igihe cyose uzobikora ntuzobu inyungu sizuwo wabikoreye, ahubwo inyungu ni izawe wewe wabikoze. Ndashimira Mbango Simani muhereza umugisha kuko akoze ikintu cyiza cyane, mpagurutse kumushimira kuko yayobowe n'umwuka wera w'Imana. Iyo ataba umwuka wera w'Imana ntiyari kuyoborwa ngo akore kino kintu. Imana imuha umugisha cyane. Reka dusengera aba bose bagize icyo bakora, Imana ibahereza umugisha kubwo kurambura ikiganza cyabo bakora, Imana ibuzuze yuzuza aho bakuye. Namwe ejo nimuja mu mirimo aho muzoja hose, Imana izokomeze ibuzurize ibahereza ibirenze. Mwami Imana turaguhimbaje mu izina rya Kristo Yesu kubwo uyu mugoroba mwiza wo kuramya no guhimbaza. Ndasabira aba bose barambuye ibiganza byabo bakoze mu mifuka yabo kugira ngo bagire icyo bakoze, bagire icyo bagabanye. Nawe ntubure kubaha umugisha mu byabo no mu migambi yabo, ubagirire neza uho umugisha aho bakuye, ndetse ubagurire kugira ngo aho bari busubirire mu margo ibyo basize nk'ibibazo basanga ari ibisubizo. Nanone imirimo bazojamo uyihe umugisha kuko uri Imana itanga umugisha uko bikwiriye. Icyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose ku bwa Kristo Yesu. Amen. Amen. Abadiyakoni nibaze bakora umurimo wabo kuri hano amafaranga. Air Force, abantu bo muri Air Force bari hano muze. Muze tufatanye reka nabo bashimire. Yego. Air Force Imana ibahereza umugisha. Umuyobozi namubonye hano. Imana ibahereza umugisha, hari uko tuziranye. Kari kancitse nako nari mvuze ngo ndakavuga. Imana ibahereza umugisha. Naherutse hari invitation naherutse kubona reka nkanyuzemo umuntu mu bantu bari hano ejo, hari umuntu barataye amafaranga, uwoba yarataye amafaranga, tutavuze umubare, uwoba yarataye amafaranga utazakumva kuko ari ayawe ukavuga ngo ni ayawe, tuzi umubare wayo. Uwoba yarayataye aze kureba Trezor aravuga umubare wayo yataye, turayabise tuyaguhereze, niko kwiza. Nari mvuze kuri bene data, tunezerewe no kubana nabo muri iki gitaramo. Imana ibahereza umugisha. Ubushize twarataramanye, hanyuma abo twaganire ese ari hehe, nanejejwe n'igikorwa cyabaye nyuma y'icyo gitaramo. Baravugaga ariko nkagira ngo none n'ibirya by'abasore, ariko Imana ishimwe ku ntambwe kigezeho, Imana ihabwe icubahiro. Rero reka twe tudatwaye umwanya, reka tubahereze gahunda bakomeze mugire gatuzona taha. Yego. Ariko tubasi igitaramo mutumva kuko uyu munsi twaje tuje mutarame kugeza aho mwumva inyota. Musa reka niyegereze bagenzi banje baze dutarame twese. Na gatanu Kayole hariveye kesha tuzoba turi kumwe nabo, turabararitsa bazaboneka bashobora kuza tukabana. Karibu cyane.
ushirika alidumu kwa maombi na vitu vyote kwa ushirika alidumu kwa maombi Bwana wewe na vitu vyote kwa ushirika alidumu kwa maombi na vitu vyote walidumu
Imana ibahe umugisha.